Jackson ndugwa blessings omumbaro kutura n'obuzo bw'okushohoreza handa nagira ngo akatandika kushasha arukushasha umunda no kuterwa umutwe gwa burizobo mu mwaka gw'2007 konkati yabefaho mbwe no mwaka gw'2021 bwanyuma yo kumutwara murago bakamushemeza nubwo yatandika kushohoreza handa ekintu cyari kugira ngo ticyangwe naye nzijja okuzuula ekyali kinnuma 2 mugumu nga ngenze mulago abasawo nemba nnyonnyola nti ndi bwenti ne bwenti ngende manju mpulira bwenti omusayi gufuluma mungi nemba nnyonnyola ne baŋŋamba ekyo ekintu kyetaaga kulongoosa. Kimwe ekyokubanza ni kansa, ekyakabiri n'ebizimba, ekyakashatu hariho abaana bakuzaagwa batiine kibunu mbwenu babashara ahanda batandika kupamira handa. Okuchondoza okwakozerwa b'ekitongole kya Ostomy Association of Uganda nukoreka ngo abantu bari kurenga rushanju 30 mu Uganda nabatuura n'obuzo bw'okushohoreza handa bwanyuma y'okushemezibwa kandi obwahata b'ekitongole eki kirugire yo kubahwera ekibakozesa appliances ningashi nitubaho buyambi kubahereza ebyokukozesa nka colostomy bags ezo kureba colostomy bag egi neseera enungi nogigura emitwaro 3 enche eza China nozishagaza byo mutwaro gumene check. Provide pressure on the hospitals to make better service for people, not just operate but to treat them after the operation, give them help in getting appliances and help with all their problems. Twazo mbyo bushaho ba doctor bakora bakushemeza abantu ni babashemeza baheza kushoza icyenda umurimo gwabo ni guba gwahwa abantu babohereza mu maka gabo batakumanye cyo gukora ahakwatirene no kubashoze cyenda cye kandi ari kuza kuba na nyenda ningaje napamira ahanda kinja abantu abarikuba bashemeziibwe barikushohoreza handa bizire no bateganisibwa munonga cyahika akutunge bikoresa ebirikubahwera babano bashohoza eki nicyo kiretire ekitongole ekyarugayo kikatandika ihuriro yo kuhwera abantu abo hamwe na no kutendeka abantu abarikubareberera kizibe cyamani kibebine obeno ushanga abantu baba pointinga eki twakweta ngo stigmatization so ushanga aja ito tukutambura no gumuntu nabasa kututura kugira ki oburwiro kubiriza banange bonna abali abayine ekyende ebweru abafulumira ku lubuto temugwamu maanyi makuru agagasha kwa Christopher Himbisobwe.